Oh, you want to take my money? Yeah. All right. Well, show me. How can you take my money? Do you want to let me try that? Yeah, show me around. Let me see. Thank you. يا باشا ما شاء الله الشياكه دي ناويه على ايه؟ هتعمل ايه مع الراجل ده؟ Wow, your shop's nice. Thank you. I think I'll let you take my money. Maybe. كويس ان انت ما ردتش عليه في انك هتاخد فلوسه والكلام ده، بس انا بحييك على شياكتك لتاني مره برضو. Over here I got the wholesale market price in the Okay. market, which means like $1 is $1 ها؟ $1 على طول. اول كلمه قالها له $1 يعني في حدود 50 جنيه مثلا. 3 magnets of this. Okay. $1 is 3 keychains. Cool. Those for the kids for the. Okay, and how much are these? 20 pounds for one. 20 pounds. يعني هو دلوقتي ما كانش عنده استعداد ان هو يوحد الاسعار ويقول له اي قطعه صغيره فيها مغناطيس ما فيهاش مغناطيس كان ممكن يقول له ب$1، لكن جه على الحاجه ام 20 جنيه بس ما قالش ب 25، قال ب 20 جنيه. هنا امانه التاجر المصري، امانه اصحاب المحلات اللي مظلومين مع الناس اللي في الشارع. One for one. Yeah. What is 20 pound? 20 pound, which is like $1 is like 40 pounds. $1 like 40 pounds. Yes. Man, I like that. Okay, you know what? I'm gonna do. He's taking my money. He's taking my money. لا انت انبهرت فهتشتري، يعني هو هياخد فلوسك بس هياخدها بالحلال، انت اعجبت بامانته، قول كده. All right. You know what? Let me do. Have a look finish at all of them. Wow, these are cool. They got the hand of Fatima Yeah. and evil eye, huh? See? Egyptian people like evil eye. No, Egyptian people, they use the hand of Fatima or the eye that is colored in blue to protect them from the evil eye. They think so. لا صديقي انا ضدك. هو هنا بيقول له يا جماعه ان ايه اكتر حاجه المصريين بيحبوها وبيشتروها، فقالوا الحاجات اللي فيها خرز ازرق والكلام ده علشان بتحميهم او بتبقى زي تميمه كده، فاحنا لا مش كلنا بنؤمن بالكلام ده. كنت المفروض تقول له بقى ان في الماضي. Okay. Do you think it works? I don't know, no. معنى انت بقى يا باشا كنت تقول له ان احنا كمان زيك نحافظ على الثقافه العامه اللي موجوده دلوقتي. الثقافه العامه اللي موجوده دلوقتي لا فيها تمايم ولا فيها خرز ازرق. All right. Well, you know what? You don't think so? Okay, fair enough. I don't know if the evil eye works, but hey, we'll try it. We'll try it. They even put the big ones on their walls and on their doors. To keep the spirits away. سيبك انت باشا، ما شاء الله عليك وعلى شياكتك، وما شاء الله على استاذ احمد اللي كان في محل بدوين ستور. حاجه رائعه بجد، امانتكم والانجليزي بتاعكم. انا استمتعت بالفيديو ده وانا بتفرج عليه بصراحه، مبسوط وانا بعلق على الفيديوهات بتاعتكم بصراحه ما شاء الله. Wait, fair enough. So maybe we should get some big ones for mom's house. All right, you know what, sir? I'll take let me take these two. 1, 2. And then I want to look at these items too. What are these? Oh, these are like little sphinx with the pyramid. Man, these are awesome. شايفين بقى الامانه هتخليه بقى يلف المحل كله. حلالك يا باشا ما شاء الله عليك. كل اصحاب المحلات يا جماعه يقلدوا الناس دي، كل اصحاب المحلات يوحدوا الاسعار وتبقى كلمتهم واحده. انا شايف ان الفيديو لازم يتعمل له شير وريبوست ويتنشر في كل حته، علشان الوشوش دي اللي لازم تتعرف، والوشوش دي اللي لازم نعرفها، والوشوش دي اللي لازم نشوفها، والوشوش دي اللي لازم نقف جنبها ونساعدها. ولو عجبك النوع ده من المحتوى اعمل فولو ولايك وريبوست، واستناني في فيديو جديد. سلام.